Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu dombe Mwenyezi Mungu ike ganyu wanono mshilo wanono ho hanza hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu ya rijali heri na baraka na mvu na suha he kudratillahi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yaripwene shari shahuwa na damu wa peu na wanzaze rohombi yarijailie ukao maha mtukufu ikao wa Muharram ikao garanjizao maha wa upande wa hatusima Islam. Mwenyezi Mungu yarifungulie mifunguo mema ya heri na baraka na mvuu na swiha rikiwa nadamu wahanzana na ubenzana haini ulo haruma tambu Mwenyezi Mungu yazitowe, hauni ulo haruma problemu Mwenyezi Mungu yazitowe. Mwenyezi Mungu yarengeze zemuo za huwa komoronti pia. Mwenyezi Mungu yajailie rikiwa nadamu wa uhimilia na hanjema. Mwenyezi Mungu yajailie rasire ze fami neze arhami rikiwa nadamu hanzana. Mwenyezi Mungu yabehe baraka yabehe neema hosoni maze fami zahat. Mwenyezi Mungu yahifadhi yensi ya Komor. Mwenyezi Mungu yahifadhi emaraia wa Komor. Mwenyezi Mungu yarehemu emaisilamu haini kao duyalawa. Mwenyezi Mungu yarijailie mvuu na swiha na jasaji hohanzahi rabbal alamin. Haini mwanadamu lona rohombi ya elewu ya ukaya garandisao maha mwema wa nyumeni wa Muharram rikiwa nadamu wa hanzana na ubenzana na uhimiliana hanjema khaheri ho hanzahi rabbal alamin. Haini mwanadamu ulona tambu zilawe, haini ulomwa de Mwenyezi Mungu ya mbe unono, haini wanzuya lolo Mwenyezi Mungu ya mbe mrume, haini wanzuya lolo Mwenyezi Mungu ya mbe mrumshe, haini ulona tambu zauza ya Mwenyezi Mungu ya jale mzaye, haini ulona tambu za hunramwa na Mwenyezi Mungu ya mbeni wana insha Allahu ya rihifadhu ya rijaili ho hanzahi rabbal alamin rikiwa nadamu wa ubenzana na wanzana hun duniani nana akhira insha Allah yaripwene shari shahuwa nadamu wa peu yatoweze nimani hu malauni hatu yatoweze tambu malauni hatu yarijale kasu wa nadamu wa uhumahun duniani haurenda na njema hauhimilia na hanjema he kudratillahi ya Mwenyezi Mungu. S'il vous plaît nimlo TikTok na mtapote parce que déjà tsiandisa ngesignale wao Facebook tsiandisa ya des signal subhanallah. Si je vais de commencer les lives, il y a des signaux. Facebook, je vois personne. Que deux personnes. On continue le combat. Merci beaucoup, Haïkan. Nam partage le Facebook. Merci beaucoup, femme forte. Nam partage, s'il vous plaît, le Facebook. Na mpartage meteze cœur mrenso ulemevu haukaga mjo ya ukaya yeka mkansa mama popote ye makababane mabibi gwajuja wa signale alaikum salam haikal hate live ibegi en 100% haukaga mjo kanga sina wanada mwikao wala hichima kwa japaro hanza wa miloze kweli she bazi hao wanje wamenye. S'il vous plaît na mpartage na mrenso ulemevu na mrenso batani Gagnaboga me suivez, envoie le cœur, mets le cœur, n'a partagez le Facebook, à quelqu'un me partager, yaboga mon soka, ya vraiment vous êtes vraiment fatigué, alors qu'on n'est pas des fatigués, on est vraiment décourageux. Wa alaykum salam femme forte. Watukufu, wa jamalifu, en tout cas, nous sommes les commentaires, c'est à vous de voir ya gamjo tapote, gamjo mettez ce cœur, pour que live week en sécurité parce que mjoka ya ntsuna tahinu. Facebook je vois rien. Watukufu garanda harma ce message zahat. Message vraiment je le très important. Ikawe message nzima
ya manyanyasi mjomba hatu mhuatu ya puha harmo mji mtukufu no tuela musikardo vubwa mji ya puha harmo bambao hapu harmo bambao ikao entre mabinguni zahani mkazi nsujini moroni mde entre vuvuni entre mji mzima yao wakati kao avec le respect si wanza respecter miji hatu ikawe messager nzima oui mhuat mjomba hatu ikao ya le lamrumshe depuis 2018 waenshi zinji wafanya zinji kana ujarmaze detail sha emanyanyasi woi ya mhuatu woi ya puha harmwe bambao giharumatabu na mashaka wakati kao ngabo problem familiali entre ya hahe ne mtola kawa hahe ikao ngepre wende mahakama ne ze intimidation na makalima maziro na menasi zilawe haukaya deja ngena mrumshe ngena fami hajohanza question za usumbalbala wa hahe ne ex wa hahe zizie waparanye solution wende mahakama. C'est ça les appels. C'est ça les appels. Garjo jarme sujet yo, ri éclairci sembabi, ruone sembabi, ge wakati yo, Mwenyezi Mungu yabehe, ye neema yabehe, ye arrangement yabehe, mwelewano ekaipasa nzia, za serikali ekaipasa nzia, za kimji shaizo emanyanyasi mhuatu mjomba hatu habange na besoin yende mahakama hunu Faransa demrumsha emtolaka hahe gum intimide gum menace comme quoi hamdhulumu mali gepre garjo hujarme sujet. Deuxième sujet, Shababi Kao, si ça bègue, arrête de dire que ça bègue, parce que vous êtes là comme des photos au lieu de tapoter. Deuxième sujet, Shababi Kao, hajilande compte, Shahapoma. Et Shababi hajilande compte, wakati Kao et Kaobi diende à l'ole mwanamche, déjà un sujet urgent, ça fait 2 semaines, et 1 semaine, plus quelques jours, Abasanga Monoba faisait commentaire, Facebook, wa alaykoum salam Sakina Madi, wa alaykoum salam Mama Naïm, bonjour Madi Naïman. Merci beaucoup, Her. Merci beaucoup. Ikao, et Shababi wei, ha manipulé wa ne famille mzade, ikawe mzade wei hazala hunumanga, ikao bidi wa mbiziwa, harma 1 semaine, quelques jours, déjà, wabiri 2 semaines, ou la Shababi kajenda, na boba fanywa harama, wa preparewa, kajenda gena zerozon mazaha. Shangi en danger, haukai manamshe wei, hazaliwa o wanauma hahe ngwa uhunu, wama voyou, ngwa waprewa msakrifie. Wa alaykoum salam Mama Nadia, wa alaykoum salam Ahmada Sonia. Ngwa waprewa msakrifie. Salut mon frère Jean-Pierre. Gwa wopre wa mungwe, hauke Shababi hafanya nai. Ye Shababi haransa ta usiku, ya Kaobi diendea lole, e manamshe woi kajenda. Na ye hata wakati hunu Marseille, sina ujua na bomji Kaobi ya liyo. Sha, ngwanzu ya ulowa. Zinda zila mariage arrangé, ikauze famizaha tungwa wopre, wafanya nyigangi na masahiri, no wana hao wanzo ikao duwa wanzao. Sha wei hareveye kabula. Manamshe ngujojua ya kano wa hahe ya manzao. Nzazi wa manamshe, ubilisi ye mana, hawambie mane mana haraye, wende wanjie harma kulis, rongo za usunyigangi, na fami pour manipuler la personne, ye mana hanyu ya kubali, hamasahiri, nyiudi wazauka ya de moment, weikawo ya mzu ya hadalo, ngujojua ya rambo ukaya ngu hadalo. Ngarjo huja harme sujet, Mwenyezi Mungu anike khatima njema, yanike mwisho mwema, yarijane elke wanadamu, wauelewa
ya rijal ki wanadamu waudo jokaya mrumshe mruji taishia shamru kado virarma intermédiaire familial wangu wakansi juma malala na hizo ye shababi hareveye wakati kao shahareveye hapamaha wakati kao haransi ya faminu wa prepare ze harama hakauli ndo endia lole mwana mshewoi kajenda ajwa hatlawa zera zon mazahahe hajishilia harambua kemzari katsumanza sheba njoka mlaumu dokesha babi woi ngujokaya gaja kaunda fanya ukumbi shayo halali ye harama hinda kaunda ya latse hata ya kauje ya kemuhara yabe katsuhenda nekeba ngondo la sali giabe ukaya ngutlao garjo kujarme sujet nyezi mgarjela niki khair na baraka na unono nasiha huanza rabbal alamin watukufu gamumbushilioni mahamwema wa hairi wa baraka Mwenyezi Mungu ajalika omaha mtukufu wa he Muharram. Mwenyezi Mungu arbule mifunguo ya haina mwanadamu ikao ye wapeu nana wanzaza roho njema nani wakouranza nani watsouranza. Mwenyezi Mungu arbuli ya milango mema ya kheri ya baraka riki wanadamu hanza na hum duniani. Mwenyezi Mungu atuweze roho biarmaze fami. Mwenyezi Mungu yabonese ye makalbo shweze komanterimbi ye mihono ya hao. Mwenyezi Mungu ajalie wanadamu wa heze réseaux sociaux wakouhe ya wado jokaya qu'il pleut qu'il neige on va quitter ce bas monde. Tu peux te cacher, d'écrire, d'insulter, mais sache bien que le moment que tu vas quitter ce bas monde, tu vas rester toute seule dans ta tombe. Wallahi mayaya hao yakawanza commentaire mbi ngajo hukumlo ngojo hukumlo ye hanyo ya hao yakamba makalima mai ngojo hukumlo riki wanadamu hanzana ndo jokaya. On est venu sans savoir, on va partir sans vouloir. Boum nizarim la gonzi, wa alaikum salam Asia Marie. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema, yarnike mwisho mwema, riki wanadamu wadoshele mauti. Haukaya rikana manyanyasi, mtukufu mzee wa hatu, Mwenyezi Mungu jomrehemu, juzi mshele wajana, Mwenyezi Mungu hamtamani wakati kao, halala kajajua. Mwanadamu shinu hili, hajuha, hende harmo msiri wahae, waflispiati, wakati kao yofanya azarmo msiri uo, ge parmi wako urengezo msihiri ge parmi wako uswarifu msihiri hajua hende haswala asubuhi juzi mshele wa jana haswala asubuhi hende halala kajajuha. Webu mwanadamu jini kauna proje webu mwanadamu ujikazao. Abdulrazak, je te bloque que parce que je sais que tu me payes pas mon loyer, tu me donnes pas à manger. T'es là, je travaille pas, mais t'es là, tu dis que tu travailles pas, alors que toi-même, t'es là, tu me suis. Est-ce que tu travailles? Tu me donnes à manger? Tu me fais quoi? Gamou bloqué, ok? Va te soigner, m'kanabarak. Un cafard comme toi. Dégage. Gojo hungamru ya jimele. Yambe we, comme si, wedo unikomba hingutili. Comme si vous voyez les Comoriens. Tu me corriges. Comment je vis ma vie. Comme si tu me parles comme ça, alors que tu es là, tu me suis. Un cafard comme toi. Nyezi munamrehemu yamlaze wajema yamziwahat mtukufu yakaudo karmo msiru wa flispiati ikao haswala subuhi harajoda honi Mwenyezi Mungu yatamani shumbesha. Mwenyezi Mungu naringeze zero dojo ya ukaya hason si pia on va quitter ce bas monde raranza la karjanza ziba kiza ukaya. Est-ce que je fais gamlido mavuna hingi rengeze précaution shahode zana hupulana sheo huhimiliana hambi iyo tsinjima. Je suis là, je parle, je sais pas est-ce que gamina et pouvoir ne bahati ya hodata non maturant pour la dernière fois. Allahu alam. Naranzane rivenzane rihimiliane hanjima watukufu rarja jarmaze suje zahat do mwambiani ya ukaya insha Allah juillet au mwezi wa juillet saunjia mwambia nika partir ya ele 22 23 donc jukao de bien surole insha Allah harmwe mala matukufu ya han wakati kao rifanya namna ya hemkomolati tabihe
haini mkomori ulo unufaransa ulo Marseille ulo haruma ya entourage ya Marseille ye province mrugu jo kanso hahe ya ripare ngajo balia yensuhole ikao ya jo utamani nezesa kikao ya jo kahanza rimlivreye haruma ye bâtiment au lieu de déplacer ya bale chariot yondar maze magasin. Premier avantage gao ha hongo paro turam gamanzo 2 sacs gamanzo 1 sac garjo de huja quartier par quartier garjo de déplacer quartier par quartier inshallah ya bogar mabel wa komoro tukof deja au mwezi wa juillet saunjia yomkinishiha meli ihomonjia yomkinisha ihomo huja zeretarizo kaya inshallah juillet au début août et kam gwabenze garjom livriane ntsoholia hanyu gamjo iwona wakate ma conteneur ya jo wasuli garjo monesani nana Lyon garjo déplacer Nisi garjo déplacer Toulouse garjo déplacer Toulon garjo déplacer bahata Paris ijom kinishar déplacer inshallah haina mkomarulong nu Faransa et ma junior ya 5 kg garjo kaya et ma junior 10 kg garjo kaya les junior la 20 kg mwambia nukaya galendao 45 euros 45 euros junior la 20 kg la basmati remambia ni ukaya gamina nus ya wangu ikao gamjoanika warumie odobi waslambo ya ukaya inu c'est le meilleur basmati ikao roalo armaza shughuli nano wanzo wahuze ye wanzo wahuze mratso nziro honipara da junior la 20 kg la basmati ganjo huliza ye grossiste à 40 euros, il y a 45, à plus que ça, Chowanada Munjoka Waruliza, Reza, junior par junior, Homalahoni Gamjodo Huza 45 euros, Gamjode déplacé, no hende harmaze quartier. Nani Gamjodo Mabiani Okaya, Niwa Flispiat, tel jour Gamjohuja, Niwa Noai, tel jour Gamjohuja, Niwa Les Rosiers, tel jour Gamjohuja, Nana Lyon, Nanis, Gajo Kaza Zejur, cadre de jeu de place, Garbesolo marahaba owenji wariparao haukaya owenji wariparao hau réserve haurambia rimwambia ni haukaya gasibanu pour vous les Comoriens risahilisho anzo fanya ze mariage nanya ni wazaza hatu nanya zinji na zinji ngarjo fanya hausahilisha ye communauté hunu Marseille nana emiji lo karibu na Marseille on va faire tout pour vous ili rifanye namna ya usahilisha communauté gamjo ya ukaya kabati magasin mbakonda hulumba hinru ha déplacer ha belle course atavumangoni hae sharma biani ukaya turam gujofanya ni za ufanya haini mrikao uloda honi haini mzaze ri déplacer ri livre zentsolika de mjoka hanza na idadi na sigarma biani ukaya kamna ujitwa yonso c'est le meilleur basmati heni ujohula kana hulantsole banu tsana itsoti lentsole ya turam e kamwa benze nyezi ngujor jailia inshallah haukaya womsahilisho wa huwa komori kao ranzoro wasahilisha armenti ya Faransa reamine ya ukaya ze apeli zija unano wajao zinzo nsipia do utaze benediction za huwa komori mguya barikishe ye mwenye ujana zerongozinu yanza sahilishe ye mkomori ya faidishe mkomori ya mkomora tsitabi yo wanzo afanye shughuli yafanye ukumbi yanzo afanye halal na ripare ngarjo livre harmema la hoya hanyu wala msikani atadut Lyon Nice on va déplacer inshallah watukufu wa jamalifu ngarijo harma ze sujet za hatu sujet ikawo zilo très important ye sujet ya mando garjao ya manyanyasi mhuwatu mjomba hatu ulohu nufaransa ikao halola manamsha ikao womji mzima alakahe woi rangu 2018 ikao imanyanyasi woi hajihunduge del ani geharu stress wala tisress ya uhara wala tisress ya uria mru shange hunu Faransa hafanya via hae halola mrumshe nyezi mgombama na ngoyabo ha déplace ili ajia nione hambalbala wa intimidation ya intimide wao ha kesto za hae ne mtwalaka hama likawe mtwalaka ya bangu mwiyo
ikawa ye mtolaka wei habange na toutes les épreuves ya yawo ye mtolaka hewoi ye mrumme gujenesu ya ukaya emrumshahe katsumuya hata hinru ye mtolaka hewoi haonu ya ukaya ze intimidation ne makalima madziro ya ambishi hao hakomanteri na mambo wambisha onziani na womji mzima haonu ya ukaya abasar zambao ngepre ya dia oneturam haukaya il était déterminé ya jarma zerezo ya rongowe mide na mzia na mwambia kuna ujwa urongowa hakanza ya jeba ya jihez ya rongowe yambe ze problemu zaha ne mtola kahai wakati kwa mtola kahai gena epreuve zinji ya mboikaya nguyo ye mwanamme woyi ye mrumme ngwambo ukaya katsumuia ngeharuma namna ilize intimidation neze komanteri zizie ye mwanamme ngepre wende mahakama ze epreuve zibalwa mahakama ya hunumanga ili wende waonese koma ye mtolakaha koma ye mtolakaha ya joka usubuti ya meukaya ngumu hiyo hata ya kensi ya dozamba zende hata harmo mji zitanganya wababa wa mji ze fami ngwajo de intimideana na makalima madziro ye mtukufu wei mhuatu wei haono ya ukaya depuis aujourd'hui il a besoin de venir là ya oneambe ukaya katina ya riao katina ya mshangazao gepre wende mahakama dayena ya mtwala kahahe wende harmanzia zahe sharia hunu Faransa ili wende waonese ze epreuve ikao ya onesoka ngumu hiyo ya onesoka ya ngumdudo namad ikawo inu deba ilo harmo mji komanteri zinji zafanyishiha haruma wa mji ikawo ye mwanamshahad gena ze droit zahe gena ze haki zahe wei mtwala kamrumme gena ze haki zahe gena ze droit zahe sha pour faciliter gebidio wende haruma sharia gebidio wende haruma ye sharia izondizwe mwanamme woi haukaya harie mwanamshe gudongo hamba ukaya ngamjo hushitaki gamjo dana ufungi bawe ngawe jao hajabani yaonesi ya ukaya ngepre yende haruma zembeli za mahakama ya Faransa wende wa jujewa haukaya ngwa waili hunu Faransa ngwa waili hunu Faransa womji darumwe bambao sha avec le respect mika de denonce mjiwa wandu mika de vumbwa mjiwa wandu haukaya ode master haukaya homru vumbwa mjiwa wandu hauya vumbwa zina lamru wotsu binadamu yode mana ikao ye couple yinu ikawa kawalolana depuis 2018 abasari zambao emwanamme hajahani wono hakanza hermaze mimba yarongowe yabeze rongo zahe zonsi pia yaonese zetambu zaha nana ze mashaka za munda hosoma mrumshahe wai haono ya ukaya vomye wende ho mahakama bemrumsha wai katsumu yambayo ne mwana mshe habage na ze epreuve zahe zonsi pia nguyo mrumshe wai inu debende harumo mji yatsanganya mji wa hao hunu Marseille yabodo ujabandro ne sia ukaya imwana mshohat ekanga onaze epreuve zaha ekanga wena toutes les conditions ye mtwala kahaho guhu demande mwende harmaze mbeli za mahakama hunu Faransa mwende majujewa haukaya haini wakati ngotsongo hamba gondo wa mshitaki gojo mshitaki zi wizo ye mashitaka katsumshangazi haukanguji amin baada ngaonaze epreuve bo mwanamshahara ekakole mwanamme we mtwala kahongo muyomani haungo mdido na maliza baliaze epreuve wende mazembeliza mahakama wende haukaya nguono menasi zinji nguono intimidation zinji nguono komanteri zinji mwanamme hende hatawaye hajihundu hamba ketina mana ni kensi komsa vomie nende haruma zerezo ni jeneze Dieu merci mhu yo ujua
haokoza mtiti mide mwanasho wahe timwambia ya ukaya hojabanu urongowe hauhe ya mazenza za rezo sosio upande wa haho ne mtwala kahaho kena ujisa iyotide njisa yejo ukanjema do upane mtwala kahaho hauparo mji turam ritanganya wo mji ripara wo mji sha s'il vous plaît gamanzo fanye message wibe harma mtwala kahangu nana wo mji wa hangu ukaya mimi gamiradhi rende haruma ze serikali za manga mahakama ya Faransa yendi ya hukumu ne mtwala kahangu ya renti honi vumbanai ya renti honi safi ya renti honi dea banga mji amini ya ukaya katuniya kantina mbahindu ya hahe yabo yekaye ngwambo kweli yekaye ngwambo nrabo shangwanzo mwende armazembeli za mahakama Mwenyezi Mungu jornika ya iman ya rijane herna baraka likiwana damu wa udohimiliana hanjema haukaya garjoka umani ekawende hatauja antile kote ya mrumshi na kote ya mrumme ye mwanza usubirifu mrumme de mwanza usubirifu haukwedi ya kaubiti bidi mrua limite ye hanyo alhamdulillah ye mhuwatu wai ye manama wai ye mjombangu wai haunesa ya ukaya vomie ntije harmazerezo hanishilia haukaya mimrumme mimbaba nazaya mimjomba wafami sipuarma mji ketsubidi ni jarmaze mbeli zerezo njenrongowe jerikaka determine hanza yaje shahanishilia emakalime kaudu na mwambia haukaya mwanasho wa mru yo ujua haonkoza mhuwahe mwanasho wa mru yo ujua hakalme mhuwahe chishiditi mweleza tumenesa ya ukaya hesha ushahao no mji mtukufu wahao nefami kaudu wapuha nuana nasho hao ketsubidi ujevanu veneza sura zao vomie nirongowe mimi nuonese ukaya ngawe pre mwende mahakama ngawe pre mwende majujewa haimanza haki ya hundre yabowo hutsaha haruma ye sharia haukaye kaza eprevungizo yabo haini mrugu jonre haki ya eke mwana mshohatu nyezimga jombariki nyezimga muhifadhi nyezimga muhifadhi daino wana inshallah genaze epreve za ukaya nguiyo ye mrumahe we mtwalaka hewoyo baliaze epreve bo maswer wende ho mahakama baliaze epreve bo maswer mwende maonese mwanzaki ya hundre bo mwana mshohangu ikaomiu amhanzo asobia Mwenyezi Mungu au kwa wanawasho wakomori ce sont de mes sœurs gamwombo Mwenyezi Mungu bo mwana mshohangu waishie message yangu yinu onese ka banda ngawenaze epreve wabanga onaze epreve tu as toutes les épreuves wiyawe mrumaha uya mtolaka ha umlinda una mali tonchash beleze épreuves zontipia haukaya izo mali womba banranu wa mali zahanyu nyowaili ye mrume yamba katina mali zao wewamba gena mali zao mji harmo mji omalani wontipia emtolaka hao hajabanu nemana yakahuja anze je yaheye namzia nabaga mjorongoa na wikawo nguono kaza rongo gazendo loin gu intimide wa komanteri gu menase wa komanteri gu ambila zinji haunu ya ukaya vraiment il en a marre vomie ya jala muhe ya benulo wa komori simwambe ukaya utiheye vanu bange jourisa gojo pomjishewo gojo jipashewo hauka haini mru katohe arma rezo sosio hahabeza ha yekanga mabeza hanyu shakabatsa tambamru ikao abasari zambao kabatsa tambamru abasari zambao rizamba banurakansi ya johamba ya ukaya tivumbue manyanyasi woi wandugwa mjuao na mfanya ni za ufanya ni mji hau nyinyi wanawa mjini wa jomba tambu ijoka umzingamanya ye mjomba watu woi shababi watu woi mwatu woi ngujini kwa aminifu
ya ukaka batsi preuve ijo ka mzingamanya ijo ka umtamwatambu yode mana ya lo pre wende mahakama ne mwanamshe woi gujini kosurete ya ukaze eze preuve pia ngizo nge pre wende hata wanu ili waunga solisu watukufu umwambia ni ya ukaya haini mwanadamu manzaro hombi haini mwanadamu manzaro hombi haini mwanadamu manza fikirambi hajosuhete umani hajosuhete nrongo nziro zijir ni mituramu nsusuhete nrongo mbi zijir nsusuhete nrongo nziro zijir njoba Mwenyezi Mungu ze fami zisanganyihe wo mji warengenisia chivu haukaya izoti ndizo ye manyanyasi woi ya jabani yanzao izo yanzao ngwanzao wende haruma zembeli za mahakama ngwanzao wende haruma zembeli za mahakama ili wende wa hukumlwa mwenye haki ya hunde ya bobo mwanamsho hatu kwambanga na ze prevision tipia prepare ze habari ili mwende mahakama ne wangu wajwauzia makalima maziro hauze komanterimbi hau omkaliano hau homvulizano ze gromo na mfanyani za ufanya insha Allahu ili zarongo zinusailishie na nyinga mjoya ukaya y a pas un moment que je vais venir là de parler à une famille ou dénoncer des villages de gens ou dénoncer des preneurs de gens haruma chiramu eko ani henamna ya hemetodi hahe yo respecte miji ne madina hoan Mwenyezi Mungu narjale amani na usalama haruma ze famille za hatu ya pwene shari hosomo wanadamu wapeu ye amani haledara shado mwambiani ya ukaya ye kuplu inu kuplu ya kaya ya lolana rangu 2018 ikawo bie mrumme woi ha demande harongo ukaya ngudeziwa ngu intimidewa ne mtola kawahahe ikawo wamana na ngu jinu kosuri ya ukaya mtola kawahahe katsum linda hata namba hinru isoka yonsi ne mtola kangwambo gulindo mrumme woi mapesa ya tsoma shashi ya wabasa na mwende harumaze mbeli za mahakama mwende harumaze mbeli za mahakama mwende heni manza haki ya hunre hauka wakatiyo yamba rivuku ya wakatiyo rivumwa ne emastehi ya kae ye adabu ikaye wanruwa ziyo intimidiana wanruwa ziye wambila nabi haukanga jo ya ukaya mbika zirengeza komanteri mbika zirengeza sharongo njema de zahamba hata zilona maana na marunda hauke mwanamshe woi mwanamshe ikao ya zayawa na ulone maishahe lewe kahamba ukaya hadhulumlwa ya bonge na ze prevu za yeke mwanamme woi hamba izonrabo katadhuluma mzade woi ya bonge na ze prevu za ya bozo ntipia watukufu lukangaranzwe amani haledara harmo mji mtukufu ikao wanu wanawaili wazalwa mji mzima wapuha mji mzima walola na 2018 ikao ziumba ukajaumba ukaya kabajahe ya couple eternellement radio hanza ilipo parane solution ne wangu wazeze komanterimbi na ukalizi na umana haukesha tsonga ye mrume woi yenda hata yani para kanza haukaye gaja kanza njeni mrongoli hakahanza ajia heye ya rongowe haruma ye paje ya hangu simambia no ntina ujwa uhubulia ujibenu wa urongowe wambe ezahe mtolakaha haujiwanilie baade mtolakaha ongu huvumbu baade mtolakaha ongu hukalio gamjo hamba mimi botira hamba ukaya ngami pre rende wa mahakama shade mahakama ya unufaransa de mahakama unufaransa ge unufaransa hani zakaufanishi izo zikauvira harma banki na bank. Là on va voir la réalité, la vérité. Yeulone hakindo yesevre mlumshangun emtolakanguniyo haunga manzo ni mdhulumu tuiramu gamanzo rende harma zembeli za mahakama ya wabasa mwana mshohangu huishie message de ukaya ze komanteri na mbina zizie makalima maina yazie heni zahambishiha na modo mahakama mwende iwe mazake ndi ya hundre ili wamjua hanyu hakawo mji mtukufu wamjikao wahangu mimi wamjikao maturamu halolo yoko mjini hiho maturamu yokaiho yabo wamjua hangu siparmo mjiwo na fanye namna haukaya haini heliko ukaya
wandu wanzana ndu benzana haukayamba eyalana namru tsinkodo yo mido unjio arma pario no nese ukaya izo des arguments zangu neze conseils zangu yalala namru tsinkodo s'il s'agit de mrume s'il s'agit de mrumshe ikawandu wende hata wahunra na harma kesto zandola rongo za ukansi harma umani na mshindano na ufedheilana yote njema haukayamba eyalala namru tsinkodo. Mwenyezi Mungu narjanlie heri na baraka yarjanlie mvuu na siha ho hanza rabbal alamin. Tivumbua sabu chiramo sahuvumbua tivumbua anjavumbua jeme ntwami nikativumbua. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike musomwema ye amani haleda rarmaze famizat yarjanlie heri na baraka. Haini mwanadamu ulona taambu ulona problemu zilawe na haini wanrikao walona problemu yemwenyi haki ya hunre haukedi ya joka masulaha yedi ya joka yonjema mbo Mwenyezi Mungu ajojaindia wafanyishihe namna ili wanadamu wanowa ili wazie zemenas de makalima majinu neze komanteri ili wende armaze mbeli za mahakama hauke mwanamme wa inge pre yendo mahakama. Oui bonjour Fibio yendo mahakama ili zanongozini waparane solution parce que il est fatigué. Haini wakati gwabo guvumbulwa gudeziwa na ngujinu konsulete ya ukaya katina mbarongo ikawi mraproche wa upande wa hemtola kahahe mrumshahe wa yakaya mlola katina tambabahani kao imraproche nge harahara nge tranquille yode mana wamba wado mahakama ye mwenyi haki ya hunre ya bobo mwanamsho hangu yendo mahakama na modo mahakama ye mwenyi haki yende ya hunre daido wakati joka ujua yo wambo kweli ni wambo ndrabu na mbeleze prevuzonti pia mwende o mahakama. Watukufu Mwenyezi Mungu narnike khatima njema Mwenyezi Mungu narnike mwisomwema ya rijali herna baraka mwishie sujet ikawe deuxième sujet kaya ça va chauffer le côté de ce mec et ça va chauffer le côté ya femme ya hemzali. Watukufu inu sujet ya mwanyanyasi ya puhamji mzima daena mwanamshe tsoi ya proposewa ya mlole ce qui est pur yendola wa ifanyishiha ipreparewa ibidi wende haruma mambizo ikawe shababi wei wa ujiro ikaudu yafanya na upewe ikaudu yafanya do ukaya kaja demande wa ukumbi baike wa ukumbi ngojoka huja shaka ja demande wa ukumbi kamdo tapote wana so fatigué haumabeka sa beg vous êtes là de me regarder à moi 113 quelque comme tout tapote nanyinga mjoka ye mabibine makaba bango wenji et bazia wa signale wa couper live raija kayis. Mais vous êtes là comme de vraiment défatigués. Ani, à vrai dire, on laisse. Si tapote, je m'en bats le stack. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema ikawe sababi wei hafanya upeu chagena za razon mazaha ninsumnika haki haukangi en danger en danger ikawe bidi ende ambizi wana mwanamshe vendredi haranti kajenda kajahubira hunu Marseille wafanywe harama hiyo yeshababi hakawa hende mjimrwa jina ntina uvumbua wa mjikaudo yaliyo actuellement. Wakati kama na tawahindi haishi hapo mzazahe mwanamshe yarongo yamba ukai mwanangu katumtsaha shasidera mforce rimambia ya kubali hajishilia de sa propre et mashisho ya hai banda hajishilia kajapara ya wambia ukaya nsuta hendola shahahanti wafanywa harama wapreparewa upisi wa mvu bahata ngabu wanzanwa heshababi wei wendo da honi hahema na mshe wenda harume randevu obani kaubidi wahunrane wende wafanye mabizo eshababi kajapara mbamdu hatawa Mwenyezi Mungu nanike khatima njema shangabo nusu ya wangu wajomnika haki hele kalima mzaza mwana mshalaba
msidiwa zike ya pas longtemps nafanya message bana ya shababi ya mzaza mwanamshe hatsahandola ya mwanamme mwamjini ya jamu bizene mwana haya habale hapare mwanamme ola hoda hon e mwanamshe ndi habu hanywa he direct yoti yamba ya pas longtemps sujet haba ukaya il est pas mon style maman il est pas mon style j'aime mon mec kamina woni mwanzao shabanda rijihansi o malaoni hako keza hatuni gangi na masahiri na umanipule mdojua kama zababi wenji wanawashe wenji wa mkubeli yaoni hanyigangi na masahiri o wazazi wao wanawashe wazifanya au wazipreparu nuwana hao wawalozi na waikaudo wanzao yabodo jua bo shababi ikao mzaze mwanamshi afanya masahiri na nyigangi ile mwana haya ya ukubali wa usiku jwenda ataze masahiri yala wahozu aniho hitswani ngujo hukite ye mzade woi ikawa inusu jila paro yamba amwilejozo mbavi gerje harma sujaba na harus mzaza ya paro bala mwana mmemo mjini hambale ondo lahoni e mwana haya hamabia ya ukaya mama il est pas mon style, il est pas mon goût. Maman tu sais que j'ai mon mec que j'aime. C'est vrai il aime son mec. Depuis shawa uzuro kansida mzaze aparola mwanamme habekanga wena mapesa ni saidi ya biye ni sekomo nedina fanye malalao e mwana hangu ya wanze yoni ya baba ni ya pas longtemps dizo la shababi kajona yokaya harenge papia zito hitswani dizo hatoa mapesa hanika mzaze mwanamshi afanya biasi komori hede hata hasinza Dar es Salaam baada hede konde Dar es Salaam hajazai baada harajai wunu nafanya masahiri hambie mwana hai mafi haukaya deja hashompele mwana kajambie mwana hai raha haparao la shababi mwamjini ulo Faransa hamu invite hodahoni baada hasikomori haja hom invite hodahoni ola moto hata jona ula shababi ula kamba kate pas mon style gamweshilawe sujabona baban merci beaucoup Siti Saidali bada hu confirme kango shele sujet ola moto hata jona ula shababi hede hamjia automatique baada mzazi hanikiwe mapesa hebie no la shababi baada mzazi mwabia ula shababi vanu minga mwanzode mrunu hanzao gamwanzo mwana ungia wanzi hamabia nike bien se komori nede nafanya mala lao e mwana wei umlole dizo hatwe mapesa mzaza preparo msafara hasikomori hosakomori hoenda hulenda fanya mala lao ya je hunda honi kajambie mwana kalima alsoka yons hatsopara ula mwana mme hatsopara ula mwana mme kansoda honi. Merci beaucoup nyone da mikao mkonfirme kama shele yao. Nja parle même sujet na yaba 2018 2019 nja parle di wazakaga mu répéter. Dizo la shababi hajoda honi comme mzaze la tout prépare. Wajoda honi ola mwana wa mzaze hola wofu konya ona ola mwana mme ikahamba ka il est pas mon style. Hana mbio ndanja ola mwana mme. Ah tu m'as manqué. Ya Latif. Subhanallah. Inungapo masababi wadunga wana wazana banu walo Faransa watsona fikira ya ukaya yemzade wenke na wo ya mwanzao genawo wadungana depuis longtemps sha eka wende hata hurenge mwana ya zalahun ulone mona emotwa wallah yeka hukubalia uhakubalia masahiri hakuwajaza hatu kwa tusiwa kwa tulala hasbabu de grigri wajaze nyigangi zojo ukawa dizo la shababi yendo la ula mzade hambia ula motokaya tu m'as tellement manqué hunihamu tu m'as manqué yendo la ifanyishia wazaya mnamana les appels il va continuer d'appeler quand jarenga allons ngami en live allons ngami en live
Gamia live vous coupe parce que hey, quand on rongo so ko John Hira ou Jao, soit même en live vous coupe. Hey, pourquoi? Désolé nous du Kanganya. Appel quand on rongo so gamia live vous coupe. Ba ilandola ifanyishia ola mwanamshi hakubali haizo mzaza haenda ya prepare ya fanya 2 ans ya mariage c'est vrai azade naye shaye moto banda 2 ans hadi se réveiller quoi c'est qui lui hadi se réveiller hamwambie mwanamme pourquoi j'ai fait ani zabanda nazada minawe nsu ani wemru hingli na mangalie wakati ile moto a changer gurunguzula mwanamme naye haukaya ye masahiri izo mzaza henda yafanya zandiso bulawa zandiso lalu ani laluha hamazoloni hapara mzaza ba mama mlumango inja paromanza nsumanza nsujwa comment j'arrive là oui yanlola mzaza ba wode mluma tu étais contente wedo ambago manzo haba non nja parabagani manzo hasiyabo hatuwe mluma ba no dégage iyo konsekansi yinja ho wazaze ikawa mzaza hahe wazaze wenji na wababa wenji na wajomba wenji wakanti haumanipile haufanya heni za ufanya ili wanjani bwanjia no wana hao walole na mijini nyezi munarpene shari mdojoka hewe haini shababi ulona akili na réveiller ya dojokaya ye mwana weibo ya accepte parce que elle veut, elle a accepté parce que sa maman elle a déplacé jusqu'à au Comores, elle a préparé des trucs vraiment bizarres, des gris pour que sa fille ye mwana ya accepte mwana mekao ya tsomanza iso wazaze wenji wajomba wenji kamtsuri ya ukaya on va quitter ce bas monde gajola wa duniani banu rendera himisi wa homdu mzima haukaya mrenge masakala mrenge nyigangi iso niso mzambudia mdiwa zakaya demoma wanaha ngwajona ya ukaya muwarende na hii wakati kangwa jo réveiller ola mzazi ande a propose ola mrumme ya ukaya kamakini bagajo prepare msafara beke mwanangu hutoa shahuono kabo nda nafanya zikiri hakubali humlola kamjoda nafanya tena ya hurejezi mzazai mwanamshe hadi harepetea ola shababi ukaka makini bahuono kaya hamba katutsa nami hutowe na wili tisi tsede tifanya tsoi humlola ya wala ili haudungu amchujoda nde nafanya tena yo akili ya mzazi ya zaya mwana yo akili ya mzazi ya zaya mwana do ufanyo masaili na nyigangi ile mwana hahe ya kubale mwana mmemo mjini subhanallah salut les kasava ça fait mbaya Mwenyezi Mungu narnike hatima njema. Mwenyezi Mungu arnike mwisho mwema. Mwenyezi Mungu arjali kiwaneda mokozi zara. Lojokaya mrukado force ye mwana. Umnike mrumekao do wanzao. Haukaya ngasi hunu. On va quitter ce bas monde. À tout ce que vous faites, vous le maman. Namdojoka gani ma responsable numéro 1. Gani wazaze wenji gamfanyo masairi na nyigangi. Ilo wanani wakubali wangu waume. Ili mfanya nyikumbi. Gardo harmo sujet. Subhanallah. Ya Latif. Watukuf. Ye shababi wa ibada. June ani. Deja. Wasababili une semaine rakarsi na 2 semaines ya chini. Ikaobi dende adole mwana mshekao. Mwana ya zalo hulu. Bada ikaobi dende ambizwa de na eze. Ngozo si pia si preparewa. Ikaobi dende ambiziwa. Vendredi ya vira. Ya pa longtemps. Ya ambizwa de ni mrumshahari. Ikawe shababi woi inundole yafanywa ya kimji ya ikubali shahajwa kawi mwana zalwa hunu ye mwana vraiment ngurambo ya ukaya ha accepte hasibabu de maparo chacun a accepté au fond de son cœur comme quoi il aime ce mec na boye famille ou quoi ja obligé ukumbi non ye kanga bonjuka ufanyishi hasha après
yode bana naona ke mwanamme hafanya nai haukaka ja oblige wafanye ukumbi ikaubidi ndarmwe halali ya tante ke mwanamsho kujoshida mramene olewa hamahaba na nyanzo shayija ye mzaze mwanamsho akaukalia ye shababi akaujishilia bo mzaze mwanamsho bukabane mwanangu katsumanza mwanangu katina haja naye shabanu nguririyo ha accepte banda sidera mabia subhanallah tafanya juanwa jina shahata wakabula na wanti wangu wakaza ukumbi direct shayo halal ikaenda harmu halal shajoenda Burundi ya renti wabile mna wakati ya mitsemzade ikaha mdungu shaza mna mwana hahundu kirtasi shahano ya ukaya vomie yendeza waunjura shababi ya fanya hili dabo ya ranti hata waprepare wa harama hunu Marseille waprepare wa shahula wandu wa invite wa wahenda ye shababi ya tuhenda ya hundliha ya rengatre ya kawa ya loharma mna mjimlwa jina wado ujiro naone shababi ya fanya haukabane shababi kuja propose wa ukumbi baike mzaze mwanem shabaka tuta la chapeau je suis d'accord avec toi parce qu'on doit zaze wakofanye malalao hauwa paraze famille wafanya lavage du cerveau waelezo wana ukubali baike ujomransi après gojona gemraho après gojona gemraho après ou laisse-le accepte wa ilamtsaha gojoka na liberté totale subhanallah e mwanamme kajaona ya ukaya niyo halal katufanya ukumbi baike halal ya hunuma ngachotsi ukumbi shatu yo harama tena yo harama ya joka utoa sha ula shababi banda haishia ye hanya ya mzaze na mwangalie Mwenyezi Mungu banda kanza proteger shababi woi haishia bo mzaze ya mkaliao ukabane mwana hanguo haina usukuga tsongoma na da sina katsumanza katina jana shasidira mforce alhamdulillah ye mwana ya uristehi hakubali hajichenche banu latimru nanzo banu ihaswa zanvu ishababika jona ukana nsokubali kawotsi ukumbi nende yabo nende Burundi ntante merci beaucoup le blanc le mzee ula shababi harengetra hedeza kajapara antuke famia hi wakaujua ikaobi de famia hai waparoda hone mwana msokai mwana hatu katsuhuja shawadaza yede eloriajiri wanzani wahi wavaya wende walinda nebwa metro ili wende waloze manyanyao kwa tuona bwana harusi haja wapara bwana harusi katsujusa wapara bwana harusi azime telefoni wasibala wadungana wado habibi harusi odaru bwana harusi katsihula owanyanya wamba ukaya ngwajo umuwa ye wanyanya bibi harusi ce sont des jeunes wapeuma bandi wamba ngwajo umtimizi ngwajo umuwa ye makati mzaza mwana mshianipa yaneleze mahadisi na upe wafanyishi tilaumie bwana harusi 100%. O wakati na para bwana harusi yaneleza kabotura njoju wanende na lole mwana mshi nja propose wa ukumbi shaga mjuke halali na kaufanya je vais gaspiller beaucoup de sous shamzazi ambe mwanahe wodi wa mforseo tijishili ya zambao banda hazamba tu penses que botura taba pourquoi watu wapara wawambia yode error mina fanya na bana supara na wambia hudi wazaka warumia mapesa sumashash hudi wazaka yo harama hamba oui je sais gami prenne livi harama ya hao izo hanambia habange pre ya livi harama tsambie fama mwana mshababu tula hani hali na dojoka wana hangu gwajo mkurije katina bezone mnaliali wa haya halipa sheo halifanya upeu wabaki owanangu gwajo mkurije izo mzazahe mwana mshedi ya hamba désolé sangabo wazaze mavayo loti kalima la mzazomba ukayo wana gwajo mkurije ngepro wana haye wende pilizo sha ishababi hapa mwaha unsu binadamu
insinje mazweka udu wafanya hauka utsojo para mzaze umabeka mama tuishia bwamba ukanyidi maforce mwana hanyu ili njani mlole she mwana hanyu katsunanza joka humabia hungua direct shaguja johansi hata à la dernière minute uja urede mzaze woi ne famine wapesheo yede bani kanga mlamwe shababi woi. S'il s'agit ulade mwana mshaham njajoba nafasi njaba njohuwa ufi shanja joba nafasi shahukana y opportunité ukane opportunité ya uzia yendo la direct shabuja johan sata wa prepare shana zimunda ninyi wazaze haukaya ngabo eni za wazaze ngabo fami watsoyelewa ya ukadeke mwanao ele heureuse avec quelqu'un qui l'aime nabo wamkomori bidima be masha Allah alhamdulillah shagam paro fami na wajomba na masahiri na nyigangi ilo wanahanyu mwafanya mbando kwamba lavage du cerveau walola nando mijini hanyo maudu waje wawarende nai ikaonga amino kwa wanahanyu kwa accepteo hasibabu masahiri na nyigangi na nguo na mabubu na malalao na shahula shi preparo komodi shobe waunu izo zontipia jezi manipulo wanahanyu ilo wanahanyu wanzi wanomeka kwa tuanza wa accepteo finalement waje watombe dans le coma wakati kangwa jilando konti ya ukaya comment j'accepte celui-là alors que j'avais quelqu'un que j'aime depuis, comment j'acceptais ça? Oui, j'ai peur de tout. C'est un régime vraiment général que j'ai fait. Parce que la plupart des gens, Turam, Madame Likao, Madame Amtoukouf, président du festival de Komara Ali Taufik, voilà la plupart des gens. Voilà, on a des Mikao Zembaza, aux autres Jobek. Voilà des Wanza Zembaza, voilà des Wandokono Zebier, voilà des Zembaza, aux Obek. Chamrou Hamadami. Voilà, ça y est, des Avanga John Ramrabe Kamdankou, non. Je suis en régime tranquille, stylé. Voilà, magnifique. Là maintenant je suis un beau gosse. J'ai tout arrangé mon corps. Et à reste que je commence à faire le sport, d'avoir les bras vraiment normaux et les épaules vraiment magnifiques. Et bientôt on va commencer le sport pour préparer les bras et tout ça. Oui, Vantana, bien sûr, c'est la vérité. Je suis vraiment tranquille parce que la plupart des gens, Botura Huneneva, Botura Hujaya, Gawenamda Inji, Yavas, j'ai quoi? Je suis taille fine, je suis tranquille et je continue à faire la musculation pour bien faire bomber mes bras et mon corps. En cas, je suis toujours un homme soldat. Je suis un commando. Gardulu hambie shababi wewe hupama haraini kuja panse kuja fikiri ya ukaya ngojo udhulumu famia kamili uwapesheo joka huambia ya ukaya non gamzio haukaya mzaze hunambia c'est déjà signalé. Vous voyez, c'est déjà signalé. Dans 5 minutes le live ça va se tendre. Putain de merde. Olewa ça est signalé wa nimlo TikTok yabona mstamili mmone 5 minutes hata ijikupe gamjordi nipate nrwa jina. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema. Ikao yeshababi woi hapa maha sha Mwenyezi Mungu na uhifadhi haukaye mzaze nga determine o wanaha hengwa wopre wa huwe haukaye mzaze haba ukawa wanaha ngu kwa jomuwa na mji mzima hujishilia Chiba nuwa poma hada watu pale familia yinu wawabe ukaya msifanye harama. Msifanye harama. Dan sina huja. Sijue sekre. Kema nanyu katsunanza. Shawaindanyi mkanti haupara wangu. Wajomba zefami hatowana hanyu. Yemana wei mumanipule y'esprit. Ha parole, beaucoup de paroles familiales. Ile mana hanyu yanze mana mewoi. Ha masari nanyi gang. Winchu hanyu nyuadzaze. Ma bubunga deplase wao. Ma jeze manga fanyo au komori. Ma ani logo shahulanga shishompelo au komori. Shijahu numliso wanahanyu. Nuwanahanyu muanike wanaume wa mjini. Ili mwanese ukanga manzo manangu ya wa mjini. Wa imwa mjini shahajua hatawa haranse mana hanyu wakati kao habarwaina harengeziwa hatulepe mturne kechopu habakiwa eche njihundu mpulhana na sheo haukesha babi woi
hajeleza haonesa ukamzaza mwana mshe huzamba ukaya mwana hangu katsumanza shangu zifanyo raili limforsi shababi ulo Ufaransa utsede huono mwana wangu mwana zala hunu wanza wabe ngudu wafanye mahadisi sevre ngujujwa ukubali hefami ngujujwa ukubali ho wajomba ngujujwa ukubali ya masairi ngujujwa ukubali ya nyigangi mais tu penses que son mec là il va lâcher l'affaire il peut pas lâcher l'affaire même si humlola shangu jofanya tout pour toi hata ya huledenai hata ya mrekipere hata wae masairi ya lawe ujiunga unuseshafu na mkera tubwazaza haka mdo jokaya mdo accepte là où il y a la vérité et la réalité mkera dimdogo zonwana hanyu haukaye manamshewoi tu henda plana nasheo owanzanwa hewede yabo pia toutes ses amis ils étaient tous là njihundu mplana nasheo walaikum salam gandolin njihundu wanadamu mbaye aninganyi harma shagra wakati kaweima na momjini de yatsuhuja ya mlodani nai wakati kao katsuhuja yaja yarendwa sinema na abo mrumrwa jina hajuhamba miminga mwendo raili ye mwanamshe woyi waye gamjoka uyenshida minae on sait pas beaucoup des ans ou 2 mois ou de 3 mois katsufanya ukumbi yabo mrumrwa jina jwabanga mwendo na tante ekaga mjongesha hangu hato wakati juka udofango za shuhuli chesha babi ya ukaya je m'en vais je pars parce que mzaza unesauke mwana ikatsunanza kamtsana ngoma ndazini subhanallah ya latif Mwenyezi Mungu na huzoni wazaza hatu wajihansu kangwa yedao hanyigangi gwendao hamasahiri ile hao manipilo wana hao wawaloze na wandu wa mijini kujonga shababi ngujihada yukaye mwana wandu wala ya mlaulia au ya mvia ya tsehao yalode na telefone vale mzado langu manzo. Elle parle parce qu'il y a la famille qui l'a obligée. Elle parle parce qu'il y a les gris-gris. Gabriel ça une raison sont pire. Et Shababoui Kajatouban me piège. Mwenyezi Mungu écarte. Mwenyezi Mungu afanya tout pour tout. Hata hareveye shawo pe uyafanya dabu yaransi famia hemzade wala tsaharama hata usiku akabidi ndio afanye ndola usiku uwe vendredi e shababi ya juu ya klawe wanzano wahe wende hula wamlinde ya kekende nane famia hema namme wapamaha haukai kaubidi wapare faminu shabo wawo wakosione mdaona ye mwanamme wakosione mdaone mwana hawoi haukai kaubidi ya famia hema ya shababi hoi wapare famia mwanamshoke mwana hatu kana huja kana ufanya dola shawasi abo wabaya zehanywa zao wajihundu wala tsaharama wainvite wangu wanzanahe mwanamshoka yabo wende yabo wajonela nai bwana harusi kajaji. Ça va se tendre dans 9 secondes. TikTok gamjurdini patse gamjusiana deminao Mwenyezi Mungu anike hatima njema Mwenyezi Mungu anike musomema bamononro ezahem zaze ikao bwana harusi ya tsotowa yeze mapesa haukaya bwana harusi ya tsotowa mapesa bwana harusi wae yani kamzaza mwanamshe sakomori na bohamwambia ukaya nike yenawili nede komori de mwanangu gujohanza heli alom guguru shangu johanza haukanga mwazo mwanangu umlole yo hadisi la paro yamba bano ça fait vraiment 4 mois 5 mois comme ça et mwanangu ngujohanza et mwanangu il va rester avec toi dizola bwana harus hatowaze mali bie hanikamzaza mwanamsha sikomori hedi afanya zyo akaufanya hohija yafanye torazura 4 jours halalika ula mwanamme hodahoni hata ula mwanamsha jona ula mwanamme hanja ula mwanamme tu me manques ça fait longtemps na vale mwanamsha odobi mzazi jenda fanye masahiri hadi ya mzaza hae deva ce mec kama non il est pas mon style je l'aime pas ye motoa junwa kubali shaharu mandola ya 2 ans ya hedene mwanamsha banda harumilwa nyigangi e mwanamsha réveillé hadi mwanamme dégage nsuuta. Merci beaucoup Yakubu Nuralai badaga mweshelo sukura fanya sujenu Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike musomema o wazaza hatu
nyuana shohat mlohunu manga mretile fitna lanza mdo saribio wana hanyu walolani wangu ikao wato wanza mwende hata a ce point mjihundu mjihar mashirki mjihar manyigangi na masahiri na upara wangu ili waje wafanye lavage du cerveau ili wana hanyu wa accepte walolani wangu ikao nga manzao eshababi woi hajishilia waye hehanywa ya hahe bo mzaza hema na mshe yamba ya ukaya vane mwana hangu katsumanza katsumtsaha shauri respecte yori ishilia galfanywa haniza ufanya ya kubali dizo mwana mshe hakubali izo mzazahe ya mambi ya ukaya kubali ya hulole baike kutsumanza et mwana mshe il a accepté par pitié de ses parents finalement hapreparewa harengeziwa hahantsiwa ili wajwambiziwa bum Abdallah Malek ili wajwambiziwa ola shababi halindo vendredi wanzanwahe wa mlindi bibi harusi walindi ola bwana harusi kajenda wabaki wala hata wala wanzanwahe banda wendo kwa metro wakaulinda na je wendo dahoni ya bibi harusi odahungule fijolo bala hamu iwanjia problem shiwina jana bwana harusi katsuhuja haparo hata bwana harusi wamba ngwajo umuwa wanaumahe mwanamshi ngwajo mkaza wahanu haujeuri wafanyia bwana harusi gena kalima zima habakana hujaendea lole mwanamshi ikao urongozi wane famine accept kana ujaendea lole mwanamshi ikao ya accepte ya lolo hasibabu pitié de la famille kana ujaendea lole mwanamshi ikao ya sona sentiment sha uyo de mapara do wanzo e mwana hao ya lolo ika oblige ola bwana harusi yafanya upeu haukafanya upeu hojuha yambe ngondo zahe watina upara watina wambia ukaya ntsuhuja sho wanzanwahe wa kensivala wajipointe bo metro national wende wa kens walinde mwanyanyao ili wende wamloze mwanyanyao ya tsuhenda na bala hakonziani halungu tejeve ngutao ya darma mjimrajina karna hamba mji wahahe c'est impossible haukawa wandu wa mji mzima shadu mwambeni haukaya zingazi jao haukasuwa na ume chapeau ce mec ti chapeau banda hawana denai chapeau banda harambo ya ukaya inundola ya arrangement forcé ya mwanamshi ya manipulewa haukaha manipulewa hauno ya ukaya katsuhenda ya kekendarma mahaba vomiaji écarte alhamdulillah e mwanam shambao ngamba mnamjiho garombo Mwenyezi Mungu ye amani haledara ye mzaza mwanamshe ujoka ye lwamfotifu numero 1 dawe bo mzaza mwanamshe wodo lwamfotifu haukawedo wasokansi wakauzamba ukai mwana hao katsumanza ye mwana meyeti dada hajishila ke mwana hao katsumanza shangu fanyo baada mumforce hauno ya ukaya no ntsuhenda do ukai mwana mme hafanya nai hapamaha raili haranti mfanya harama hapamaha yongari mlaumuo banda haranti mfanya harama mlata mali mprepare mlalika wa mji waja wanadamu wenji wadeplasa wenji pari na liona imona nis ili waja harmanja mazae mwanahani ikaga manzo mumlozi bwana harusi kajaja sha yefotia hobo mzaze haukaya mkansi ya heze mariage arrangé kamtsujwa ukaya gamangia mizowana gamatwa masres gamatwa harma ani uwade wahamu ikao ngojo ukansi wakati ikao mwanange tranquille gena wabidi ya mlole wabidi waeshi gamjo mwatla ukaya wemo mjini hama sairi na nyigangi finalme shababi weho nisa ukaya yemo mjini shaka na honda jini useshafu yemo mjini shavomia ya tije na ikaja propose wa ukumbi halal shayo halal ikao wajuka utola mapesa ola shababi aba sanzambao haji ekarte ye problemu do uzilo mwana shababi yafanya na we shababi yenda hata waye yabaki ya hansa tosu kwa kabidi yenda mbizwane mrumshe ya tuwambia kakatuja ye famahi mwana mshe odafanya harama wapiha walalika wa mji nane komori hodaoniho walinde bwana harusi yende ya tuhenda nemana bwana harusi ya tuhenda dele kalima mzazaba bibi harusi mzaza mwana mshe ya kaurongoa de mwanamme yaishia bo mzaza mwanamshi arongo ukaya vane mwanangu katsumanza mwanangu katina janae shayo uli respect alhamdulillah hakubali ya lolo bandani mforce remabia ya we bwana harusi ya ukaya j'ai pas besoin de Burundi j'ai besoin d'un amour
j'ai besoin ya ufond de famille ya kweli shantsibanya ulola mwanamshe kao ya swagiri ni mzaza hai ili ni mlol yode bwana harus ya kaujua ya kawe rimlaumu ukaya ikaubidi ya haraye shageja kaubidi yafanye helila endezahe yakeka pale famia he mwanamshi ya wambia ya ukaya msifanye harama msiprepare bensina huji shahom nikaha kimituram gamine poya nikaba na harusi hake na mzie ze mariage arrange bo wazaze na mleti zero hombi na mleti masahiri na mleti upara wa jumba na wao wajadu manipilo wananesho hanyu ne ili wafanye zekado mwana wa masula haukaya boga mdulmo wana hanyu wananyungwa jona ukanga ni ma ennemi un à 2 à 3 ans après yona ya ukaya non c'est pas bien maman je l'aime pas je sais pas ce qui m'arrive j'accepte le mariage pourquoi maman tu m'as fait ça ce mec vraiment j'ai jamais aimé c'est mariage arrangé na c'est mariage arrangé la plupart ya tu suwana ou même bledari haja ya karifanya si ufanya objectifu wakati ka garanzo makirtasi chaka tudunga mahaba garanzo makirtasi chaka tudunga mahaba la plupart ya hatu ikaura jaunu yumeni gasina ze reserve za wana umeikao za wana washaikao ranzor lona ze projet haini mwanamme jaunu yumeni la plupart ya hatu hani mgena projet ya hawara si j'ai des papiers je vais venir te récupérer si j'ai le papier je vais venir te chercher mais t'inquiète pas quand je me marie avec une femme qui est en France sache bien que t'es au fond de moi je peux pas te oublier mais sache bien que c'est yande maisha il faut nitsahi wa alaykum Marie Youssouf. Yomanieri, vous les enfants d'ici, prends vraiment les paroles au sérieux. Nous les blédards qu'on vient d'arriver en France, quand on vient de vous chercher, faire le mariage, le halal ou le okumbi, on a des projets. Yahouazade vraiment qu'on a hâte ou de le faire ou marier avec nos copines, les anciennes, les relations. Vous pensez que les hommes qui viennent d'arriver, nous les blédards, qu'on vient d'arriver en France, on n'avait pas de femmes en Comores, on n'avait pas de copines en Comores, on n'avait pas de fiancés en Comores. La plupart de nous, il faut bien regarder et méfiez-vous. Les filles d'ici, acceptez quand c'est vrai t'es amoureux de ce mec, mais n'acceptez pas parce que ta maman t'a forcé ou la famille. S'il vous plaît. N'acceptez pas parce que ton oncle, parce que ta mère, parce que la famille, parce qu'on t'a donné des boubous qui viennent d'arriver en France ou des trucs à manger, de venir te faire oublier la personne que tu aimes. S'il vous plaît, maman ne m'oblige même pas pour faire ce que j'aime pas. S'il vous plaît. Yeshababi shababi ya pwa mji mzima. Na yene mwanamshe. Harende famili nunai wakati kao hawangamiziza harama. Harende famili nunai wakati kao ye faminu waenshi en galère, wapari samajito, wapulhani hasheo, devant tout le monde. Haukaba na harusi kajela. Kajela. Ye problemu ngiyo abasa. Wanaumahe ngwa jo umuwa. Kwa wopre wa mkaze bahani. Wa mkaze bahani. Et shababi nge pre ya ulawa shahonu ya ukaya katsulo la mshikao deja mzazahe mwana mshazamba ukaya wodi wa force mwana hao. Mwenyezi Mungu narnike taufiki, Mwenyezi Mungu narnike musomema, Mwenyezi Mungu arjaro jokaya ngarjofa msilawe dunia ni bo wazaze owana hanyu wajokana rancuni que c'est ma mère qui m'a obligé. Mtazamana dojo ukaya wakati ka Mwenyezi Mungu jo utamani e mwana haonguyesha galère harma mariage arrangé wa m'obligé ya ifanye ngusojodo amba ukaya mama hangu anifanyia shwambi na balanga we kaburini Mwenyezi Mungu kana ukaradhi nawe s'il vous plaît na mrecho arnake ma jeune
na mretu wa manipule vous les jeunes na mko itwani hanyu msitombe dans le piège haukaenga wanadamu atujo paro lâché. Mwenyezi Mungu ananike khatima njema, Mwenyezi Mungu ananike mwisho mwema. Mais ça sera obligé que je coupe le live de TikTok. Ngarjo hea TikTok après. Je l'ambe sujet nous rengeze appel. Yo kana besoin suivre gujoja Facebook. Chaga mkupe ili owalo Facebook. Wapare haini mri apare ya unesera ayahahe nefikira yahahe ya hesha babi woi reka gumlaumu reka katsumlaumu ya numero ntowao 07 73 90 17 54 07 73 90 17 54 07 73 90 17 54 haini mrugu jojwa upara ya unesera ayahahe nefikire yahahe ya shababi wei il a bien fait banda haroha hendezahe eske harendendo eske yonjema ho hansi ye famine wa prepare wa bahe mwana warengeze mwana hata usiku wa hendola ya kekende haini mruge na dura ya para bonga mkupe live ya TikTok heni wanzo ya njie ngujojua ya pare ya suivi harmaye non diyo uyo turamli ya komoko diyo uyo harmaye Facebook gamjo ujua mjie na hini mri ya pare ya unesezera aizahe neze fikira za hae za ukaya eske ngamona ukaya ya shababi ya fanyando antuka o wana wa mzaze wamba ngwajua umuwa o wana wa mzaze wamba ngwajua umuwa ngwajua wa shababi woi watukufu haini mru na pare nyo wanadamu ikaonga nyabu gamdungao Facebook za hanyu nana za fikira za hanyu wa upande wa he shababi woi ikao haranse faminu wafanya harama wa prepare tout ce qu'il faut wa usikwa hendola ye shababi hajua hata wahendezahe hata wanzanuahe kaja wapara ya wambia ukaya nsuhenda nsina wenda sho wanzanuahe wajiprepare ili wende watsahe namna ya solution no wende walweze manyanyao walide manyanyao hata kajaji. Mashallah. Salamu alaikum ma chérie. Amina. Amina mama. Amina. Assalamu alaikum mwanangu Chiram. Alaikum salam. Heri na baraka na unono na bahati njema Mwenyezi Mungu akufadhili maadui na wahi masahiri na wahi matumai. Inshallah. Na ono wanani onyoti pia Mwenyezi Mungu akukushenisha toujours le combat continue. Tu lâches pas mon fils. Kabati mbiyo ufanye nino imani na wakisha Mwenyezi Mungu na hikma kabati urejeta dingoni parce que une fois ya wafanya donc on peut tapotez le cœur s'il vous plaît. Raconter ce qu'on veut, dire ce qu'ils veulent sur toi, c'est pas un problème. Dieu seul est témoin. Merci. Donc, travailler baba mon pain, donc on a baraka, n'y a pas de yao. Tapotez le cœur. C'est donc hakika ngazira unai surtout maseivano ndio ndio kabisa. Sasa walibeba ndio wana shaka zao na baba kuli na wananyungu. Haina maana yazalwa ya watu hata 18 ans, 19 ans, 20 ans. Mungu ni akili haye, Joshua zao, mtu wa mazao, mtu izwa zao. Donc on est resté au fosso wana ukana mpaka ule mtono. Bana wazuri wazaya kidio, mtaka ndiye mwana ukana kumtiti. Mwati uzaya wemkomoro changu basi uzalia manga ngamutsaho ikawa nguha mujidadie mtume komoro shemtume kamba mwanzo ndumwambia yakana ndaoni mbangu na mtazangu tapotez le cœur. On te force pas, on va pas te forcer. C'est ta vie après, il y a des méchants qui accompagnent, et tout des madame Média, et quand madame Média, bueno, il y a des accords bidés de l'Andiwana. Chaque roche wana, et madame Média, pour me dire, il y a un vie, ou il y a un peu de canal, comme toi, ça jaou, des conséquences du jar, et de l'île. Donc, madame Média, gamono, a fait une erreur. Parce que, va me faire, vous tirez mon forme de madame Kouaza, et comme vous, je compte la halle, et ma fille, on va vous casser là. Ujokaulu la hali ngidi za mujiro za jaba no ata ikawusirilo no wana ukajua imtaso na leo ni kumoli wa tandumio wali wodi mbya bakione na tuatamble banyeje cha zeba bugi zo jinji na maana mimi ni mwana kana fanya hiyo
wakati aishia te proposerai Ouais. ndio bado kwa malizo ukamjia mjibu wakati hiyo hauinza hili ya humu ya pale mtaza dukana abuma para kisha hizo hamba vanomi sutaha mdumishe jina ule papie susamdu bato yo samdu kwa mzungu ni mlole susamdu mshe ni bila dolala na mimi naenga msamdu mshe rifanye maisha ya hatu riyeshi wazima zai wazima bala hizo hamba tishia ya mgora muda basa ino kamsio dola choba erere mwanamke uyafanya fanya promise ya rabo na hiyo error zero tukadoni kama na damu to maika ukana mfanya mzazi hajwezi akafanya mzazi mjokana akaanza ya kujemana yabakia wata isemene jari ndio ya manzao shay mwanamke hajokamba na kabula chakije ka hivi ya hime hata ndio zifanyiwa wa prepare da demiti ya bijau no ngamwambia bwana jiona hangu mbuna kimdumme msuti wa ambiza sibuti ikakuwa kani dola tidaino mbuna zambi na ngoma kulikana dola tina ufanye yudo vami ero yefanye shobani jombi wana mahimo mwanamshe woi wakifanya tabia majua bingwa mwao fasiko kabati duraya mdu ukifanyia kuma waeche ngono yo kweli hafanya promise ya zamu walisazara bado watu mabikana na ujua mbakana garanzao fasiko imanamme aishia mzadewe hamba ujua mbakati mzadewe hamba shaufanya naye watu mbakana ngamtiona muda basa ino na waambia aliweze defense wafanya fasiko mzadewe hafanya naye wao watawai na tafadhali renti daga dunumwa na wanu vamu uchura mia zamana mimi hazamana mshe ewa hangu ya libedia mana mshimgazija mais le cœur s'il vous plaît lesomia wazima riundu diplomo nzima ngafanya wazima wazima samba tuunikera linga mungu jokama na mzabala karabuto ndadia mkomori si himi simu bizanaye noje waishi wa wana zioni mbavu tatino uzioni ndio hawi dumwa haina mjalie mananya waombe mahaba wajewana walili wazima mahaba anjaza kisina mkambwa beni sasa ndio forso wana baba ya zamana mshe zamana mme ya zamana mnya kwa uchabanu wote zamana mshibaye ya kwa uchabanu mzaziaza ya kulidwa jamu de manahe mwana tatizo dumu kada we mwanano ina sudumu ndio hangu mtazani mloje baada ya ndio kabla hizo ndio ya wewe efesiramwe yaka ujao bijo hajizileo yadi hapo hapo tukutubidi hamgashi hiza ya kuulezea maana ya kupata ya pedola ya baraka ni chumweshi ndio maana mimi afanya nai mtafadhali ndio kama watu wakataka maana mbwagu wao maana mradi wao maana mbeba maana dada kuna mtina ngume wa timu desio ndani yake ndio ndio jifiza kwa sababu kwa watoka jana hangu kwa makauli wa mada yao ndio somono ndio ndio para kuzungumza baraka hapo tishio ambazo hata fulani ya mkaraje kadeva ndo dansi na ujua kana bali maana ukamfari yataka tunaanza tunafanya dola madio chekeje kwa bidii dakika basa ile ndio kadalaka wafanye dipansi walise wadalike dunia hawa wapata aibu bono tapoter envoie le cœur partager mais le cœur le GM jamaa tukana ilando la yako ingome uzo mzazi ni mwana mshe bono ya holi error yafanya show na mae wakifanya kama hiyo anisa longo kajiona ramu kajiona somo tena kwangu kajiona mafunga kama timu ya ndujirate ya kujifanyia mahakama ya hewa yeche ndio kuende maana kuna kahanda kwa watoto na bwana hatuna mtafadhali ndio balano kama watu wajipotiza kama watu wanaona vesta ndio watu wanaona pesa vesta msitubani wasema papi na kura mimi kwa waubia wafanya uhaji kwa mdomo pesa shamba vitino riziki nyingi ndio kuja mtu nyingi Mungu jajalie kape kitu awao mungu nyingi za kumbia yeye bangu wao wengi ushia wengi usawani wengi ke uone ndio umbiaye nje mlola ni mwishi wazima mzee wazima hata mahajana ndio mmoja haina ndio pia mwana yangu mbele kama wewe amina inshallah tena kesi kisha baba Mwenyezi Mungu riziki Mwenyezi Mungu ndio mko anada mbuka ifakuwa ndio ya Mwenyezi Mungu kwa uswali Mwenyezi Mungu ndio na heri na mimi changu sana Mwenyezi Mungu nifungulie mdomshi Mwenyezi Mungu ndio hata kujolemewa kujonika changu kufungulia mdomshi utokaja lao unifungulie mdomshi unifungulie mdomshi ndio hata kujolemewa kujonika kwa hali ya onda Mwenyezi Mungu shio kujonika ya unike mdomshi kama utokaja mdomshi utokaja lao ndio kwa maana afanya naisha wanaoma hao jiondokana na tafadhali c'est parole de vous là-bas c'est des années c'était en 92 sisi rendo la sali mwanamke bajini huko wangu rendo la sali mawida fanywa maulu na kumbe ndio fanya mnasali machura fanya kule tu ndio fanya mawida rikasi mwanamshaja rikasi ndio mtumia ta bala hizo naye
العظيم كان جامشيا كان جامونا يا دولة بديا بالا لاتكا بيوزي توا مزيني muzini wangu mikoni na mwana mbajini wono wakaua mwanambe mikono kati wadoka hali walikono wakamtua mali wakati ule walikimdume mikoni ya mloni waishio atajenga za basai ndio wadoka hali tabasani na safazo hadi be mwanamke afanya naye mwanamke ufanya naye mdoka na baraka mwanamume deuduka na mwanamume deudu na uhuru wa kibali wa kweli kausha wa mali zombo kana mkazi yao na sina ule jitu na bomsaje safazo na kazi ya mbati na uzaji hizo haba sasa namna hiyo kilima cha izodongo ambiwa na mahaye mtimwele kama Mungu angamtufungwa kabati tuwaya mkifanya mahakama wa ishei ndio bado kuna kazi nzali kaje turamu zambo mtatino mjini kamtishia turamu kasulala kasisha turamu jina za ureda bado turamu wakati hapo tirawa hudina maisha na ndugu zake zikifanya cha Mwenyezi Mungu amshishie hikima inu ya ukazi ya dua wa usio wazazi no wazazi wana shohaye wajumba haye madani haye ya wao sasa hapa vile ya farao ya toka wabaka tulamu babo tuamuka ya project zangu mzee dado kana kufanyaje yo kawandu warongo na mazuambeze ngo hizo hazaba wakaka kuwaitimia Mungu milima naya ya jitoweza wakana badanga bosa jinamna fulani ukijifanya ndio jokaja na hangu hizo ni habari. Assalamu alaykum, usiku mwema wa khairi kama wabedesha. Merci beaucoup mama. Watukufu, Mwenyezi Mungu narinike hatima njema, yarinike mwisho mwema, alike wanadamu wa uhimilia na hanjema, alike wanadamu wa ukoziza na zembi, wajaza hatu Mwenyezi Mungu mregezenize roho, mke wazazi wa imani na mahaba, mdojwa ya ukaya na mdofa hansi nongo kwamba heritage familial yenda yi upalwa he mahaba neze nyanzo, nana zerespe somo na hanyu, haukaya leweke doanza mdu ya force, na sikati les années 1 les années 2 na mdojwa kaizo hasara dizojoka ujazi unre wangu na mfanyani za ufanya wazaza hao mke wazazi wa roho njema na imani mdojwa ya ukaya haini zo mfanya onga mfanyao mhensi mapicha mema au mapicha mai maudu mjamu hunre majito hunduniani na sirjuanza nyi wazaza hatu mti hunre majito sha hale Mwenyezi Mungu ajumtamaniani haini mriadu amba alhamdulillah bati lelenro si edukenro au mwana hangu guyenche tranquille avec la personne qu'il aime njamtungulia shaji tungulia sha alhamdulillah mrumengu mwanzo gumajizo rana hanza ili mundemaliza hafula hau hanza mdoru miarankini na usiu mrengu wana hanyu mwanike wanru wao tuo woi hatsawa ila jafanya mariage arrange haja mfanyani surprise ikawa gamjaka wilinda mfami haukaya mvaza bibi harusi mrengeza bibi harusi ye fami ija yani omji uja mlindi bwana harusi yaje bwana harusi kajaja na we bwana harusi kawo utena kirtasi na wema na bwana harusi atuhuja deze conditions za hahe haishi ya mzaza bibi harusi ya rongo yamba ukaya mwana hangu katsuhanze mwana mmeola shazembio za hahe ngara nguzi fanyo hasbabu nda simapara hauka yauli stehi goye ani yauli shilia guzi fanyo baada katina shwa renforce ula bwana harusi alishale kalima hajihundu hatrahi ilandola wa usiku wa wakabidi wambiziwa ole ya upara ya wambe ukaya nsina hujarangu dole dobi sha hansa to usiku hapa sharenge metro ani harenge train hatra wakati Marseille Mwenyezi Mungu nanike khatima njema yarnike mwisomema haukaga mjuo yetaabu neze problemu zilona ifamii nuraili wavaza mwana walalika wa mji walalika wanru wajapulana na sheo yaboga mjoka yangu na usiu shaizonyi de mwazitsaha na mrensi honjia hofario wanahanyu hanyigangi na masahiri na renyoshiwi na jana ili wanahanyu wanzi wanaomeka uduma watungua winju hanyu gamfanyo masahiri winju hanyu gamfanyo mbeho mabubu gambehao malalao gambehao shahula shala komwe rujahunu izo zonsipia mlave za servo za wanahanyu mwanike wanaomeka uduma wanzao msiwone msidiwaze zahe mzaze yambie mwanamme ya ukayanike mapesa nise komori naone mafundi beka tsende mwanangu gujohanza haukanswanze mwanangu yalionani mrutoti dawe dizwe mwanamme ola kajaona ya ukaya inufikira bifikira nyigangi shato wa mapesa nika mzaze mwanamshe dizwe mzaze mwanamsha si komori
hende hula horejei haparao la mwanamme ilade 4e jour 3e jour 4e jour e mwanamme hojoda honi hate mwanamsha jomona hatoveza hamjia huni hamu tumamanke ça fait longtemps wakati kawe mana ya hende damba tumamanke ça fait longtemps ya lade malala o mzazi nda yafanya shay mwana akambia mzazi ukaya il est pas mon style ce mec je l'aime pas izo zonti pia winjo ho wazazi ngwazifanya ho na muhozono wana hanyu mdojo ya ukaya mariage arrangé, la plupart des mariages arrangés, 99%, gazendao zimenyesha, kasuzinda zashida zabaki hata mahaminji, et moi na yoshida arrivé à Bawenja Paromanza, comment j'ai tombé amoureux de ce mec, ah vraiment maman je l'aime pas ce mec, alors que je marie avec, on est arrivé là comment, nyezi munanike taufik, yarnike musomwema, yarijale heri na baraka na mvuna siha, huanzahi rabbal alamin, hauzi ya watukufu, Rumambiani ya ukaya inshallah au mwezi wa juillet unjia au début de août ikamwa benze garjuhandi sa ho livren sohole haini mrulo hunu Faransa ujo ulipara Marseille ze quartier garjolonjia quartier par quartier robalazen sohole rojoma launi anyu haukaya izomi mitura mgaranzo sailisho wazaze mlo hunu Faransa nano wababa mrati bale shario ya bengondo ya hulen sole dukani shani mruna tsokanso hahe ya ni pare turam ni livre yen sohole gamjo livre kahunere adresse na ninga mjodonjia quartier par quartier gamjodonjia quartier par quartier ya miji ya karibu na Marseille, Lyon, Nice, Toulon, Toulouse, Valence gamjodonjia nobalia no jano livre gamjodorenga listi par listi izo pianzar sahilishe wakomoro walohunu nana wanzo ikao wafanyeze shughuli mluna tsoni paranga mjo livro da honi o wanzo wahuze angro ze magaza na wani paranga mjo huliza junior le basmati la 20 kilo gamjo huliza 40 euro wanu wanzo wado huzayani de magrossiste o wanzo wado hula wapi ze shughuli gamjolo huza 45 euro junior la 20 kilo la basmati ikao basmati meilleur basmati iko ujiba kanyonti pia kamna ulansole tsotsi ndio haukase le meilleur basmati yonga msutini mwambieni ya ukaya izo zonti pia do sailishi wa Komori sailishe walo hunu Marseille nana walo karibu na Marseille haini mruga mjodom livrea watina ukaya mrugu joliva ye ukanga mu livre ya bongo non nsuli visa ye livraison et livraison ngio gratuit izo pia ya upar cette bénédiction nezedu azahanyu po Mwenyezi Mungu ajujalia zibarikishie zenjezo na Komoro wenji wabasauhe ili ndo jiru marmontinu kamwa benze atampaka ya watukufu à partir ya hele 22 23 24 huenda 1er août zengonga joka barabara inshallah haini mrugu joni para gamjodo livre romalahon yensohole ilimti tabihe mwajoba gam déplaceo ou alo Lyon ou alo Nice ou alo harmwe mijion tipia ya Faransa ou presque ya province Marseille gamjodo livre haina mraya inshallah atampaka dayabo boom longue vie à vous Mwenyezi Mungu joro hansina muo yarjale zinji na zinji yarbarikishe wakomolo leo harmatambu ze couple zireishise e wanzu ya lolo Mwenyezi Mungu yambe mrumshe waziona maji wanzu ya lolo Mwenyezi Mungu yambe mrumme waziona maji e wanzu ya zaye utouza Mwenyezi Mungu yambe mwana mkane confiance ukayovo mruma na Mwenyezi Mungu shasi mwanadamu au kama Mwenyezi Mungu de kun fayakun haini ulomwa de Mwenyezi Mungu yambe unono haini wanzu ya zaye Mwenyezi Mungu yambe wana inshallah hata mpaka de yabo boom le 3e jour tsene kamgwa benze eze sujengizo zinju warparangwa wenji na nimti shangaye kaito kabotura vanuzinuze kazizia ya we dunia ijohisa ekai paso wa Komorwanti pia waelewe ya direksyon njema hawazi horendana nai ya we yangwe dunia yabo ihisa shangajo ya ukaya depuis dunia yamba jusqu'à maintenant gabona ukaya zinuze njema wadungao zembi gabona ukazi zombi shangwa wadungeze njema Mwenyezi Mungu narjali herna baraka kwa wanadamu hanzana hon duniani na uhimiliana hajima hon duniani hata mpaka leo boom longue vie à vous inshallah.